Malo telespectadores GMN TV, nebe Cristo Hadomi. Momento ide de rauk, ita iha fatobesi. Fatem Nossa Senhora Peregrina Nian, nebe conhecido em Timor. Malo será? Mas que ita hatene, ita conhece kata fatem ne Nossa Senhora Peregrina Nian fatem. Mas be, lolos ne fatem ida ne capela ida nebe hamahanan padroeira mag Nossa Senhora de Fátima. Malo será nebe ita se Hanoi, katak ia tina 1987 baio 88. Nossa Senhora Peregrina nebe tina lobo pida subarhela. Ia rai fatobesi, ema fatobesi det makatene, ema paróquia hermera det makatene. Ia tempo amo bispo Dom Carlos nenia tamba situação política nebe manas oitoa lá de dia. Hala ema timoroan sira começa lá ran susar. Sente mesa, sente fraco, barak nebe influenciado na ho Indonésia ninha veneno sira, Indonésia ni ameaça, tal conato mate, e barak começa a saber ona ba militar Indonésia, balu colabora ona ho governante sira, pode halo tal malu, e tempo neba. Igreja decide atu na infeto nuda Timor wan sira neina, rai Timor neina, lá holeu rai Timor. Pode bolo atenção ba ema Timor wan sira, lili jovem sira nebe luta macaso ba Timor ni ukunan. Pode de kata Timor wan sira la beletau. Timor wan sira luta na fatin fundo na fatin buat dia buat los maromak nia. Tamba Timor maromak halo ba ini. Ina infeto akara deha Timor wan sira la mesa kira. Maromak tau hela na infeto nuda Timor wan sira neina. Atu beletau matan, atu bele encoraja, atu hamalu Timor wan sira. Ia sirne luta ba ukurani dane. Fatin ne makne. E estado ne beita harede rau ki hau ne koto. Ne estado governador José Celestino da Silva. Segundo governador iha Timor. Enya ema ne be. Governo Portugal haru komai atu kun Timor. Aluk sera. Tuir mai hanesan bye-bye. Ita atu halo reflexão ruma. Mai be ita baleha mutuk Evangelho São Marcos. Capítulo hito. Versículo ruanulo resinhat to versículo tolunul. Kita leha muito hafoin ita halo reflexão bar. Hafoin Jesus sai husi neba la barai Tiro no Sidone. Nia tama iha uma ida basa nia lakohi katak ema ruma hatene mai benia la bele subaran. Feto ida rona kedas konabania. Feto ne niwan feto iha diabo iha laran. Feto ne hak basic no to kultur iha Jesus ne ain. Nia ema gentia nebe mai hosi rai Ciro Fenícia. Nia husu Jesus atudunisai diabo hosi niwan feto. Jesus deha mania. Husi wan sira han de dia klai. Labele hasai aihan hosi wan sira. Udi soe fale ba aso wan sira nela dia. Feto ne hatamba Jesus los dune nai mai be aso wan sira mos iha mesa okos ham pound rahu nebe monu hosi wan sira. Jesus de hamba feto ne tan one lia fuan ne oba ona uma diabo sai tiha ona hosi one oan. Wai hira feto ne to iha uma ni heta ni on feto toba hela iha toba fatin diabo la iha on malut sira ita rona buat nebe haktuir iha evangelho ne primeiro colia conaba feto Sírio Fenícia ira nebe laos ema judeu mas be nia ema grego nebe mai buka Jesus atu husu Jesus bele tulun dune sai diabo bit foer nebe foteiros banion feto iha ne uma malu sira Jesus expressa Jesus colia ele foi nebe toda ele foi nebe grosseiro ele foi nebe quando itare Jesus sanessa maramok filho ita diang kata Jesus label kolihan saneva Jesus dehan la dia kida Fote pão, nebe, labar sir han hem zaleten soi fali vaso. Atu diang kata Jesus considera feto ne, hanesan asu nebe la merece, ba maramone graça. Amane malu sira, mai ta reflete di dia ko di hanoi.
dalam barak mos ita halo botur masala o dalam rumah mos maroma kalau hanisa nema ita. Malu sera. Tambah saída, mas Jesus escolheu ele foi um todo hanisa ne. Ba ema nebe precisa. Malu sera. Jesus a tudo só que mal o conflito entre ema judeu e ema grego será. Então, já não é evangelista, a tudo momos, né? Tamba, feito de mais o Sírio e Fenícia, kata ema grega. Jesus ema judeu. Tamba, né? Graça, salvação, libertação, né? Jesus lori mai. Primeiro, reserva, bam, ema judeu ser. Jesus Cristo ema judeu. Anessa maroma filho. Missão primeiro, mas a tu salva ema rai também. Se ele me considera povo escolhido, se ele me considera nação santa, mas bem ema grega e dané considera nessa ema gentia, ema nação selo, ema nebe la merece. Le fuani de la serve, la bele, foti pão hosi mesa leta nebe uan sirahan, so eba asu o de dehan moscatar. Ema gentio sira, ema grego sira, ema impuro, ema nebela merece ba graça salvação nele. Algo sira. Feito e dané, nia la interesse Jesus de saída. Nia la lacon mental, nia la desesperado. Tamba Jesus ne lia, nebe hanesa den, aso sais ne. Tamba saída makalo dia forte. Halo nia meeting na faten, o di husu na faten, Jesus tem ser halo buat rumah. Tamba nia, fiar primeiro kata Jesus ne maroma, maroma la discrimina e maida, maroma la hili aturona e mabalu ni oração, la correrona e mabalu ni oração. Lá, maroma ia vai todo, mesmo ema morge mundo, uma cultura diferente, uma nação diferente, holia diferente, mas bem maroma ia vai ema hotu. E daí buat primeiro, buat segundo, feito ne ni hakarak maka ni oan ting ser hetan isindia. Diabo ting ser sai hosi ni oan ni laran, ni hakarak ni oan livre hosi diabo ni nia pressão. Diabo ni nia roteiros. Diabo ni nia tentação. Tamba ne, li fuan todan hosi Jesus ne sema judeu. La halonia basa ni pata semangat. La halonia hela desanimado. Ni simu holia fuan nebe halo Jesus bukal la dia. Ni dihan los dunik ngai ita kolia la sala ida. O ansira mang merece ba pau ne betau ia mesa. Hau mesmo nessa naso, hau ia mesa okos decha. Quando o ansira la car pois pau la halo pau muno tumba mesa okos la botida hau la hilida. Mai be se o ansira la cuidado pau ne carar biru det tamba pau ne la falta bania. Nia carvalho só é uma mesa okos, be de mesa okos hau hanesa naso ne hau hili de mesa okos hau sala saída be. Atu dehan saída malu sira. Feito ne atu dehan los duni. Hau ema nebe la merece ba graça ne. Mas be sema judeu sira ita bod ne Salvador bem judeu sira. Lori graça bem judeu sira. Mas be ema judeu sira la aproveita, ser la fiere ita bod. Hau aproveita. Se ser la fiar hau fiar ne. Ser la corretan salvação hau hakarak ne. Ida ne halo Jesus de oi pa feto ne fiar la nak do coida. Feto ne makas, feto ne forte. Tamo ne Jesus de. Buat ne be ne lost ne. Atu de saída. Jesus gava feto ne ode den. One fiar ne forte do ne. O makas do ne. Epa. One fiar mai hau. One domi bo ne fe o feto. Halo leu fuantora ne be hau so e bo. Hau kolia bao, ola foto hanesa um problema. Bao, makane. Hau hanesa maromak filho, hau Salvador, los dudik primeiro bem judeu sira, mas bem mais que o laos é judeu, mais que o laos povo escolhido, laos nação santa, laos povo maromak nia, mas bem o fiar maromak, liu fole é judeu sira. Oni interesse a torne on heta nesse dia, halo saya mana forte. O luta. Luta defende one fiar ba maroma, luta hodi aturu one dom ba one on feto. Ngalok sira.
Oi dane. Maita. Hare hita ni muris lor dala barak maroma kokoi. Mai be ita ni fia. Tem ser meeting anesan feto finicio idane. Ne maluk sera. Ita kokotok hare hita ni muris lor. Ita mo experiência anesan feto idane. Ita hotu atene. Dala Roma da barak ita ni apaka ita ni amamoras. Oan rumah moras. Maluku rumah moras ita ni umalaram. Ita lori halai tu halai saya. Balu lori bato Singapura, balu lori bato Bali, balu lori bato hembe. Nebe, dala rumah ita diangkat. Lah ita ni sindia kita, la cura ida. Dala rumah balu saya bato Railiur. Fila fale mai ho caixão, fila fale mai ho mate. E balu nebe maka, além de buka doutor sira, buka enfermeiro sira. Balu babuca madre sira, balu ba igreja sira, curso oração, curso missa, curso bênção. Mas beta la Roma está deixando catar. Ba hospital sira la consegue deteta batida, la consegue salva ema, la consegue cura. Ba curso novena sira, curso missa bênção sira, da la Roma mos. Hanesan lá é resultado. Ema ela desanimado, hai, mas Roma kalau sama kita né. Au reza tihona. Ang misa tihona husu bênção. Dala rumah balu halai tamba umaluli, halai tamba umalisan. Halai tamba buat selo, halai ba matando, ke buat para-para. Ato buka de tisimbi aqui dane. Aluk sira. Ya momento ida be hanesane. Ita hare fila fale. Tepes dune ka hau fiar metin. Hanesan feto siru finisiane. Maroma koko hau. Hau reza ni hal finzila rona tiha. Odi koko au ne fiar ne metin kalae. Aba misa husu benção. Aba consulta ba to NB. E lá conosam. E governo mak lá conosam. Mai be dalla bara. Ita harehansa. Ita ne esforço nessa gata dele. Ita ne esforço leha resultado positivo. Ita sente desanimado. Ita sente te ne fiar na loko. Ita ne fiar na mlele. Ita ne fiar na mlai. Se halai ona bo hospital lá retan resultado. Halai ba oração leha resultado. Halai ba missa leha resultado. Halu nusa. Halu sira. Kita haluhan. Oração ne pedido. Proposta. Buat ida ida. Iha nia duração. Iha nia tempo tu demora. Buat balu ita husu fokedas. Mas buat balu doa dada itoan. Hodi hare. Ita bela resistir ita ne fiar kalai. Ita bela resistir ita ne confiança ba maroma kalai. Ita hate ne hein kalai. Ita hate ne kata maroma bela fo buat meita husu. Quando ita husu bebê. Husu a persistência, husu a confiança, husu a fiar mete. Maluk ser fiar ba. Feto sir felice né. Jesus de mania kata ei ola serve atu simu graça da né. Oni ola serve. Atu hetan graça. La bele husu mai hau tu dunisa diabo tamba o e marraicelo. O la os povos escolhidos, o la os nação santa. Mai benia dengan nai masker ne. Maroma mos mai hau ka. De hau e maselu makalo ka. Hau diabo makalo ka. Hau rainain makalo ka. La hau mos ita botnya o antamane hadomi mos hau ba. Hau husu botruma formai. Ita tebes duning maroma kile ema judeu. Mas bitare ema judeu ser aproveita graça ser ne hotu makaneca. Ema judeu fiar liu fale hau ka. Ema judeu de makterus ka, haula terus ka. Ema ne, lori ni realidade toma bahaturu ni ne fiar ba Jesus Cristo. Ni la hakiru nem passo ida. Ni la hakru ko itoa. Mas ben ne fiar hal ni sai ma forte. Ne fiar hal ni jizi. Ni haturu ni ne fiar ba Jesus. Peikos ba Jesus gani. Feto ne fiar ne makas. Tamba ne. Jesus foba feto ida ne. Graça ne ben precisa. E husu graça ida det. Duni sai diabo hosi hau ni feto. Tebes duni. Jesus prova nia, Jesus koko ni fia. Mas ben fiar lá nak doko ne fiar meti na fate Jesus ne confia na fate kata buat ne ben husu fiar ba maroma la demora ida. Ikus mai. Mas que nia ema grega. Mas que nia ema gentia. Mas que nia hosi ema raiselo, ema hosi raiselo. Mai bem. Jesus deha. Los duni. Buat be o deha. Jesus satu deha kata. O ne fiar makalo o. Sai forte hori kolia na faten.
One fier bak for razão ba o. Atu husu na fate adu jizi na fate tamane. O filo na ba oni uma ba. Ora se ne diabo sai ona hosi oni on feto livre ona. Oni on feto hoita no salvação. One fier makalo oni on feto. Eta buat TV o husu. Paruk sira timur wasir mai ita. La bele duvida ho maroma. Husu na fatimba. Husu ohin la fo husu abang. Husu abang la fo husu baru. O husu na fatin fier, meti na fatin forte na fatin, maromak fo bao, buat na deu precisa. Graça maromak nia, maromak pronto fo ba emane be, husu ho fier.